I believe in the Holy Bible. I also got an opportunity to celebrate Christmas with the President of Pakistan. Testimony that my Christ is a living Christ, living God. And attacks upon the churches while we are celebrating Christmas in our churches. Og jeg tror, det er mig, der tager mikrofonen. Er det ikke? Overskriften heroppe, det er jul i Pakistan. Og det handler om håb, tro, håb og lysets håb. Og det er Tavir, der står her, og du vil gerne starte med. Værsgo. Dear brothers and sisters in Christ, our Savior, good afternoon to all of you. Kære søstre og brødre i Kristus, god eftermiddag til jer alle sammen. I sincerely thank you, the City Church members, and especially to the both of the pastors, Pastor Reverend Klaus and Paul. So we are members since last year. Og jeg takker så hjerteligt på vegne af os alle sammen i kirken her, alle mine medlemmer, og samtidig også Claus og Paul. Vi har været medlemmer her siden sidste år. My name is Tanveer, and I was educationist and journalist in Pakistan since 2005. Mit navn er Tavir, og jeg er lærer, og så har jeg været journalist, og har været uddannet og arbejdet siden 2004 i Pakistan. Kan I høre mig? Today I wish you all to celebrate Christmas, and I will tell you about how we celebrate Christmas in a Muslim majority, my homeland, Pakistan. Og jeg vil gerne fortælle jer, hvordan man holder jul i et primært muslimsk land, som Pakistan, mit hjemland, er. So it's not very easy to live among the Muslim majority society. Det er ikke så enkelt at leve i et samfund, hvor at størstedelen er muslimer. But we are very thankful to our Lord Jesus Christ, who has sent us among the non-Christians. Men vi er så taknemmelige til Kristus, at han har sendt os til at være sammen med og iblandt ikke-kristne. If we look at the population of Pakistan, Hvis vi ser på Pakistans indbyggertal, it is 240 million people as a whole population. indbyggertallet i hele landet er 240 millioner indbyggere. It's about 96 to 97%. 96-97% er muslimer. Muslims. And we are 1.5 to 2% all minorities. Og vi er kun 1,5 til 2% minoritet kristne. If I tell you, while Pakistan was getting its freedom, we contributed a lot to make a Pakistan. Da Pakistan fik sin frihed, der var vi meget begejstrede og glædede os over det, at de fik deres frihed. As you know, that British has ruled upon subcontinent around 200 years. I ved, at britterne har regeret i hele kontinentet i over 200 år. But we are contributed, but we are not getting the fruit of that contribution in Pakistan. Vi har æret det og glædet os over det, men vi har ikke oplevet frugten af den glæde over det, der egentlig er sket. But we are thankful to Lord that He has created and born among the Muslims. Men vi takker Gud for, at han har, at vi er der, og vi har en mulighed for at være der midt i det muslimske samfund. As you know that we are two families here, and the genuine families. Og I ved, at vi er to familier her, og vi er sammen. Yeah, my lady and my sister-in-law, they are both real sisters. Så min hustru og Natas hustru, de er søskende, biologiske søstre. So as a nurses, they were contributed a lot among the Muslim hospitals.
Så som søster og som sygeplejersker, der har de arbejdet på de muslimske hospitaler i Pakistan. But in 2018, I had a dream from the God Men i 2018 fik jeg en drøm af Gud, that I started to contribute and introduce my family in the media. Jeg begyndte at introducere min familie i medierne. So we were celebrating Christmas and Easter on national television and radio as well. Så vi fejrede jul og påske på national tv. Man så, hvordan vi gjorde det. So you look at some of the images, the very left image of my lady, Anila Chaudhary. Så I kan se her på billederne nogle af de situationer, der er fra, da vi var på tv og i radio. Second left is my youngest daughter, Richmal. She is here. Og det midterste billede, eller nummer 2 billede fra venstre, det er Rismal, som sidder her. And then I myself is conducting a program on Pakistan National Television. Og jeg leder et program på nationalt. Jeg får mulighed for at fortælle, at min Kristus er en levende Kristus, der kommer fra en levende Gud. And my elder sister, she is in a angel dress and sitting in the fourth picture along with my elder son who is in after school. Så min ældste søn sidder også her oppe på billedet. Han er på efterskole nu, med min ældste sammen med min ældste datter. Jeg tror på den hellige Bibel, på Bibelen. So this is why it is written in the book of Luke, chapter 2, verse 14. Det er derfor, der står i Lukas 2, vers 14. Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Ære til Gud i det høje, og til på jorden fred i mennesker, der har hans velbehag. And this is the message of the Christmas as well. Og det er julens budskab. So not only on the national television and the national radios, which is running in 187 countries. I 187 lande, der bliver de her udsendelser vist, men ikke bare det. So I also Så har jeg så mulighed for at fejre jul sammen med præsidenten i Pakistan. and National Assembly as well, and And the Constitutional Assembly. yes, og hvis vi kan se Folketinget, altså ja, I know regeringen. all the ministers are here, and some of this it is over here. You can see the record of Vi this. kan se nogle af ministrene heroppe. So now Christmas traditions in Pakistan. Juletraditionerne i Pakistan. When December arrived there, like Advent season starts. Når december kommer, og adventstiden starter, So we people start decorating our houses, så starter vi med at dekorere vores huse, and especially mothers are cleaning and sweeping and looking at the houses decoration and all. særligt kvinderne, de starter med at gøre rent og sørge for, at husene er dekoreret. And the people start practicing carols for the Christmas. Og folk begynder at øve julesalmer til, så de er klar til jul. Some of our non-Christian friends start greeting us and asking for Christmas cake. Og nogle af vores ikke-kristne venner starter med at hilse på os, og så spørger de efter en julekage. But it is not the real and the big picture. Men det er ikke det store billede. What is into our hearts, I want to share my heart feelings with you. Jeg vil hellere dele det, jeg virkelig bærer på mit hjerte. What actually happens there and what we are facing.